салом алейкум бародаро, тамом касое ки моро дидестед, тамошо кардестед. Бародаро азиз, имрӯз мо бо ҳамроҳи шумо парвардигор хоста боша ана ҳамин ноутбуки ки дар қафо дидестед, маркаш HP, моделаш ProBook 4045S да Windows 10 установка мекунем. аз сабабе ки мо загрузочный диск надорем Windows 10, мо ана флеш-картаро тайёр кардем, USB флеш-картаро тайёр кардагем. Дар инҷа мо Windows 10 загрузка кардагем, загружат кардагем, установщик тайёр кардагем флеш-карта. Бо тавассути ана ҳамин флеш-карта худо хоста боша, ҳозир мо ана ҳамин ноутбук да Windows установка мекунем. видеои оянда насиб карда боша мо нишон медиҳем ки чӣ хел мо обичный флеш-карта загрузочный USB флеш-карта тайёр кунем иншоаллоҳ. бародаро гапа зиёд намекунем, як чиз дигара таъкид мекунем ва хоҳиш мекунем ки канал дастгирӣ бикунед, поддержкатона барои моро дариқ надорӣ. подписатсия кардани лайк бондани коммент нависондани аёто набурӣ ва ҳатман видеои ҳамин канали моро бародаро поделитсия бикунед, то ки дигар бародаро ҳамин канал бохабар бошанд. гапа чапа бисёр намекунем, бибинем ӯзи чӣ хел компютер дамо ва ана флеш-карта Windows 10 установка мекунем. бародаро рафтем. бародаро азиз, чӣ хела мебинем ноутбуки мо гирёнай. Ноутбук да уже Windows 10 истодагиай. Неке соҳибаш ай мо дархост кард ки мо ай сари нав Windows 10 ноутбук да установка бикунем. барои установка кардани Windows мо дар ин ноутбук чикор мекунем? Флеш-картамона медонед чӣ мекунем? сайдин мекунем компютерда. Компютера перезагрузид мекунем дар ҳолати мош. агар шумо хомӯш боша, фақат кора меҷиқе гирёнш мекуне ва далши кору бортона сар мекуне. вақте ки компютер запускатса мекуна аз сари нав, ана ҳами кнопка ESC короче намедонам чи, ана ҳами кнопка короче сета буква нависондагия ESC англиси хати, ана ҳами лагат мекунем. чӣ хела мебинем бародаро, вақте лагат кардем тез экран дар нехалаки раздел биромад. мода ана ҳами BIOS setup дар корай. барои вай BIOS setup дар омадан мо бояд F10 ябо лагат кунем. баъд мода ани раздел моро ани раздел дар мепартоям. ин раздел да мо бояд ани системни конфигуратсион ани инҷа мебинем, поён мефроем, boot options дуюм раскладкада интера лагат мекунем, поён мефроем бародаро. як чиз дигара мушоҳида кунед бародаро ки агар модели телефони шумо то есть модели компютер ноутбук шумо HP боша, HP ProBook да система BIOS дига хела обычный Instagram дига ноутбукон нест, ин ноутбукота вообще дигай. баъд ана ҳами USB девиси boot ана ҳами бояд галочка боша, агар галочка набоша, галочка ҳатман бумоне. поён мефроем бародаро. boot модерам аҳамияте. агар boot моде да ини точкае ка бутаги поёнош да боша, болош да ҳатман бумоне. боло поён овардани и boot моде ябо лагат мекунӣ, интера ябо лагат мекунем. баъд ин кнопка хати боло поён мекунем. бояд legacy да боша ҳатман. як бори дига интера лагат мекунем, як бори дига лагат мекунем. обратно раздели пешакӣ да мебурамон бояд тай дига поён мекунем бародаро. чӣ хела мебинем инҷа дам як бори дига интера лагат мекунем. чӣ хела мебинем инҷа да нависондагия разберо legacy boot order нависондагия короче ям хел поён мебинем. ҳам кнопка хати поён омадан мегирем. ба моро ана ҳами дар корай USB hard drive ана ҳамина мо бояд якум раздел дамонем бародарои азиз. я барои якум раздел бурдан мо бояд кнопкаи плюсу минуса истифода кунем.
минуса меҷиқем поён мерава, плюса меҷиқем боло мерава. аз сабабе ки мо ай флеш-карта установка USB флеш-карта установка мекунем Windows ва и бояд болода боша. вақти болода овардан бародарои азиз, интеря бо лағат мекунем. обратно вкладкаи файлида меоем, поён мефроем, поён мефроем. кнопкаи интера як бори дига лағат мекунем, бозам як бори дига лағат мекунем. бояд автоматически ҳози установкаи Windows барава бародаро. интизор мешем камакак. интера лағат мекунем, баъди халаки нависондагиш интера лағат мекунем сраза. кнопка интера наамея бародаро. ва бозам интизор мешем. бародаро загрузкаш камакак ростига вақти бисёре мегира, саросима намешем, интизор мешем, ждат мекунем. ба ҳамин хотир мо паузада мондем. ин аз давомаш ҳозибо як ҷоя мушоҳида мекунем насибна. дале лағат мекунем. установить. начало установки. ҷадаи мо ключи Windows мепурса, мо надорем. мо ҷада вибрат мекунем ки у меня нет ключ продукта. ҷада мо Windows мо вибрат мекунем. ман Windows 10 Pro установка мекунам ноутбукда. кнопкаи комбинатсияи поён болохати метавонем интихоб кунем кадомаш ба моро дар корай. баъди интихоб кардан интера лағат мекунем. ҷада условияи Windows-а принимат мекунем. баъд далера лағат мекунем. ҷада дуюм раздели поёна интихоб мекунем. Выборочная только установка Windows для опытных пользователей. Поён мекунем. чиқадар дистем. ҷада мо раздели дискода парту. ҷада мо дискомона удалид мекунем. аз сари нав создавад мекунем дискора. ҷада метавонем ки мо создат кунем диск бародаро. як диск не ду диск создат мекунем. допустим 476,938 размер да ҷамондагиай. мо 4 убрат мекунем. ҷои 14 1 менависонем. применит. окей. 172 гигабайт. ин диски эс мешава барои установка кардани Windows мо. ана ин мондагиш дам ҳамихе лағат мекунем як бор. баъд создата лағат мекунем. применита лағат мекунем. ин диски д мешава барои ягон файл майл ягон чи гузарондан партофтан ҷамъ кардан. барои качествои видео бахш боша бародаро. имрӯз шароитам хеле. баъд диски 172 диски эсмоно интихоб мекунем. далера лағат мекунем бародаро. тамом. установкаи Windows мо сар шуд бародарои азиз. бародаро мо ҳамаи протсесси установкаро сиёмка намекунем. ҳозир установка тайёр мешава. бо баъд записмона давом метиҳем ва мефаҳмонем ки чӣ хел бо дальше метавонем ки настроит кунем Windows мона.
бародаро чӣ хеле мебинем установка шид, бо перезагрузка пристесас перезагрузид мекунем ноутбука. флеш картамона сразу снимать мекунем. бародаро баъди перезагрузка запуски Windows камакак вақти бисёре мегирад, ба ҳамин хотир мо ҳамаша запс накардем. агар ҳамаи вай запс кунем қариб 1 соат мешавад. мо пауза дам мондем. баъди перезагрузка вақте ки Windows установка мешавад, перезагрузка мепурсад, перезагрузид мекунем, то есть ноутбук худаш самостоятельно перезагрузка мешавад ё хутун перезагрузкаш мекунем. баъди перезагрузка моро ани хели разделда мепартояд. иҷода шумо метавонед ҷое ки мақсад шумо истиқомат мекунед ҳамҷаро вибират кунед. иҷода Россия вибират кардагиай. качествои записка хуб нест. чӣ хеле мебинем Россия интихоб кардагиай. мо дар алагат мекунем. язык клавиатура руска. Да. Пропустить мекунем иҷа. Интизор мешаем камакак. Давайте подключим вас к сети. Иҷода интихоб мекунем у меня нет интернета. Иҷода выбирать мекунем продолжить ограниченную установку. иҷода мо дале лагат карда наметонем, то номона нависонем. иҷода ягон чӣ менависонем, кадомеда чӣ хеле маъқул боша, номехтона менависонем, чӣ менависонем. иҷода парол. бояд парол агар буфорад, парол мемони, нафорад, далера лагат мекунӣ, мерай. иҷода принимат мекунем, принят лагат мекунем. чӣ хеле мебинем бародаро, настройкаи Windows мо баъди установкаи Windows ҳанамиқай ҳозбо гирён мешавад. Это может занять несколько минут. Не отключайте свой компьютер. Мы несколько минут пауза дамемонем, баъд дальше давом мекунем. Несколько минут гузашт бародаро, на компьютери мо запускаться кард. чӣ хеле мебинем компьютери мо кор кардааст. Windows мо установка шид. вид значкои экрана ин значкоро видшуна майда тарак мекунем, мелки значки мекунем. иҷода кори мо халос. ҳозир проводник да медроем бародаро. компьютера хай иҷода рабочий стол да компьютера добавить мекунем. иҷода компьютер моно интихоб мекунем. свойствора лагат мекунем. чӣ хеле мебинем Windows 10 Pro. болода нависонда Windows 10 Pro. телефони мода, то есть ноутбуки мода уже установка шидагиай. телефона, то есть компьютера интернета соединить мекунем. Windows автоматически активировать мешавад агар официальный сайт скачат кардаги боше. агар ягон официальный сайт ягон сайти дигар масола скачат кардаги боша, вай ҳолатда подключенияш дигар хел мешавад, то есть активация Windows дигар хел мешавад. мо иншоалло оянда дар видео мекунем, нишон метиҳем чӣ хел мешавад. ба ҳамин корубори мо ба анҷом ба охир мерасад бародаро. як бор дига аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳатман дастгирӣ кунед канала, подписаться бикунед, видеоро поделиться бикунед ва ягон савол, ягон дархосту хоҳиш боша, агар ягон сухан посух дошта бошед, комменти ана ҳамин видеода менависонем ва ҳатман ҷавоб мегӯем. паноҳи ҳамаи мо шумо ба худо бародари азиз. худованд нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад.